Mi nastavljamo dalje, iako već duže vreme slušamo i govorimo o važnosti fizičke distance. Ima i onih koji su u proteklom periodu radili na jačanju društvene povezanosti u cilju stvaranja više prostora za konstruktivan dijalog između različitih zajednica, građana i njihovih najviših izabranih predstavnika, promovišući tako miran suživot, veće poverenje i istinsko poštovanje različitosti. Zajednički regionalni program Dijalog za budućnost je protekle 2 godine implementirao čak 19 prekograničnih projekata u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Srbiji i zbog čega nam je ovaj dijalog potreban. Ovog jutra razgovaram sa Sonjom Puletić, portfolio menadžerkom u programu Ujedinjenih nacija za razvoj i učesnicom programa Emilijom Seočanac. Dobro jutro, dobrodošle u novi dan. Pa evo da krenemo od vas. Dakle, zbog čega nam je ovaj dijalog važan? Da, hvala vam na pozivu. Dijalog za budućnost nam je nesumnjivo važan. To mogu da kažem posle nešto više od 2 godine sprovođenja projektnih aktivnosti. Naime, istraživanje koje je radio naš regionalni centar kaže da čak samo nešto manje od 20% mladih je danas zainteresovano da se uključi u društvena dešavanja, iako su svi, makar nominalno, zainteresovani za svet oko sebe. To nam govore iskustva. Projekat koji smo mi sproveli u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji okupio je mlade ljude. UNDP Srbija naročito je radio sa mladim ženama i to sa ženama na lokalu, jer se na lokalnom nivou, kao što znamo, problemi najviše vide i osjećaju. Počeli smo uživo, zatim smo prešli na online održavanje edukativnih radionica, ali neki problemi sa kojima se mlade žene danas suočavaju pokazali su se zapravo vrlo brzo. To su manji pristup, slab pristup medijima, nasilje nad ženama, pristup obrazovanju. One su se vrlo brzo okupile oko tih tema i na njima smo dalje radili. Dobro, recite. Da, htio još da dodam da je dijalog za budućnost važan i zato što doprinosi ostvarenju ciljeva održivog razvoja kojima teži naša organizacija, a to su obrazovanje, održive zajednice i rodna ravnopravnost. Evo da čujemo Emiliju, kako je bilo iskustvo biti deo ovog projekta? Kako vam je iskustvo? Pa ja sam bila deo projekta Dijalog za budućnost i mi smo praktično bili ta generacija koja je morala kompletno online da se prebaci zbog korone. Međutim, zahvaljujući cijelom projektnom timu, cijelom timu sa tehničke strane, to je zaista izgledalo perfektno. Mi smo imali 12 online edukativnih seminara u okviru kojih je, da kažem, glavna tema bila rodna ravnopravnost. Međutim, mi smo, zahvaljujući ekspertima i ekspertkinjama iz određenih oblasti, naučili nešto više od toga. Dakle, iz oblasti marketinga, medija, javnog zagovaranja, financija i slično. To je, dakle, bio jedan sveobuhvatan program koji je nama omogućio da stvorimo neka znanja i veštine ili da dopunimo već postojeće. Sa kakvim problemima se mladi suočavaju? Koji su to problemi? Ili ima neko ko razgovara sa vama, a da vi ne razgovarate između sebe? Pa mislim da su ove, da kažem, neformalno obrazovanje prvi korak ka uključenosti u taj društveni dijalog o kojem pričamo. Tako da naravno da ima sluha za mlade, ima projekata, ima programa, ali definitivno treba da postoji više takvih, zato što samo na taj način možemo da podstaknemo mlade, da oni vide na primjeru kako to može da izgleda i kako to može da se implementira, da stvarno ima nekog efekta. Jesu li i slični ti problemi u regionu kada govorimo o vama mladima? Pa jesu. Evo, ja konkretno radim u regionalnoj zajednici Lonac Pro, tako da sam stvarno upućena u dosta dešavanja i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i mogu da kažem da zaista ima dosta sličnih problema, dosta sličnih izazova, dosta sličnih prepreka na koje nailaze mladi ljudi, pogotovo mlade žene koje su prosto u nekom, da kažem, na početku karijere, treba da se razvijaju, da krenu, da naprave neki prvi korak. Međutim, sada sve više ima takvih prilika i upravo za njih. Tako da definitivno ovakav program i ovakva vrsta programa veliki podsticaj. Sonja, dakle, implementirano je 19 projekata, kao što sam rekla, najavi. O čemu se sve još govorilo? Govorilo se o raznim stvarima. Mladi su pokazali da su spremni da se uključe. Kao što je Emilija malo čas rekla, više nisu zainteresovani samo za obećanja, oni su zainteresovani da probleme pretoče u rešenja. Mi smo zajedno sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost organizovali 2 hakatona. Na jednom od hakatona mlade žene su se organizovali i napravile mobilnu aplikaciju Nisi sama, koja služi za prepoznavanje prvo, a potom i reagovanje na nasilje nad ženama na lokalnom nivou. Zamišljeno da aplikacija bude povezana
povezana sa institucijama na lokalu, sa policijom, sa centrima za socijalni rad i da se putem aplikacije zapravo prijavljuje nasilje. To su sve veoma impresivni rezultati. Mladi u drugim zemljama su takođe pravili, režirali pozorišne predstave, što je sve neverovatno i pokazuje da granice na Zapadnom Balkanu za mlade više gotovo i da ne postoje. Oni su svi povezani preko društvenih mreža, danas više nego ikada, ali utisak je bio da ne postoji sistematičan dijalog. Međutim, zahvaljujući našem programu, mislim da smo napravili jednu sinergiju i pomogli smo im da se njihov glas više čuje i da dođu do institucija, što bih takođe istakla kao jedan od važnih rezultata programa. UNDP Srbija je u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovao 2 dijaloška događaja i tu smo imali priliku da predstavimo preporuke koje se tiču poboljšanja položaja žena. Ministarstvo... Kad kažete poboljšanje položaja žena, izvinite što vas prekidam, dakle mislite generalno ili se to isto odnosi samo na mlade žene ili govorite za sve žene? Naš fokus bio je na mladim ženama, ali ono što je primenjivo na mlade žene, primenjivo je, kako bih rekla, i na sve žene. Detektovale su naše učesnice uz pomoć ekspertkinja koje su nam pomagale nekoliko problema. Rekla sam, dakle, smanjen je pristup medijima za mlade žene, rodno senzitivni jezik nije u upotrebi u medijima, nasilje nad ženama, netolerancija, žensko preduzetništvo kao važna tema i žensko mentorstvo koje je takođe posebno važno i relevantno za mlade žene. To su sve teme koje smo predstavili ministarstvu i naše učesnice uključene su u kreiranje strateških dokumenata u Republici Srbiji, pre svega strategija za rodnu ravnopravnost koja je nedavno usvojena, strategija za borbu protiv diskriminacije i strategija održivog razvoja. Ono što mi ovdje imamo problem, Srbija se suočava s tim problemom odlaskom mladih, pretpostavljam da je slična situacija i u okruženju. Sad, kako to nekako zaustaviti te naše mlade ljude da ne odlaze u inostranstvo, nego da ostanu u svojim zemljama? Da, to ste dobro primetili. Prema ovom istom istraživanju koje je sproveo regionalni centar, čak 52% mladih sebe vidi van granica Zapadnog Balkana u narednih 10 godina. To su zaista poražavajući podaci i UNDP Srbija je prepoznao taj problem odavno i radimo na problemu depopulacije intenzivno. Problemi koji su zajednički svim mladima su egzistencijalni problemi. Uglavnom, obrazovanje, zaposlenje, u poslednje vreme zaštita životne sredine, zagađenje vazduha, sistemski problemi poput manjka tolerancije, nasilja, društvenog nasilja. To je ono na čemu je potrebno raditi i što smo, dakle, vrlo dobro prepoznali. Mi smo, da bismo pružili još više prilika mladima, napravili i platformu online, mentorsku platformu, koju bih želela ovom prilikom da spomenem i da pozovem vaše gledateljke da se uključe i da pogledaju tu platformu. Njena adresa je vi_mentoring.com. Platforma služi za povezivanje mladih žena koje su na početku karijere sa ženama koje su već ostvarene u svojim profesijama. Pa Duri, to je sjajna prilika da se razmene iskustva i da se postave različita pitanja. Zbog čega je implementacija i ovakvih aktivnosti važna? Pa bitno je zato što mi smo, da kažem, na taj način uključene više u taj društveni dijalog, u društvene tokove i onda prosto i mlade žene onda osete kako i njihov glas se čuje negde. Evo što je spomenula koleginica, mi smo imali priliku da, pored svih tih znanja što smo te teorije i vežbi koje smo prošli u okviru programa, imali smo mogućnost da učestvujemo, da dajemo predloge za oko teme rodne ravnopravnosti na razgovoru, konsultativnim sastancima sa ministarkom Gordanom Čomić. Tako da to nam je pokazalo da ovakva vrsta programa se ne završava samo na dobijanju nekog sertifikata i stavljanje stavke u CV, već zaista smo, da kažem, uključene u celu tu priču. Dobro, i sada za kraj, šta dalje? Dakle, Sonja, kakvi su vam planovi za dalje? Postoje planovi za narednu fazu ovog projekta, da iskoristimo ovaj trenutak koji smo zajedno napravili, jer, kažem, mladi su pokazali da umeju da predlože rešenja, da umeju da sede sa donosiocima odluka potpuno ravnopravno, da sa njima razgovaraju i daćemo sve od sebe kao programu Ujedinjenih nacija za razvoj da obezbedimo i dalje finansiranje ovog projekta i pružimo mladima još mogućnosti. Koliko je bilo učesnika u ovom projektu? Rekli ste mi 7.000 mladih. Preko 7.000 mladih, tako je. Hvala vam na gostovanju i puno sreće u daljem radu. Hvala.